Give me $18. 18? Yeah. Wow, $3 different only. 15 is a good deal. Oh, I give Yeah, you no. for my Thanksgiving. I thought make nothing. Oke bro Sista, setelah gua lihat sepatu basket yang murah banget dan gua nggak yakin ini original apa enggak, dan penjualnya kasih bonus gua garuk-garuk perut, sampai ketemu penjual funky langganan gua yang waktu dulu beli meja makan sama dia. Dan baju loa yang harganya $1 super duper murah, tapi gue cuman bisa nanya-nanya doang. Ditambah mantan engineer semikonduktor dari Thailand yang sekarang jualan mainan anak. Dan akhirnya gue dikasih barang bekas gratis, dikasih plastik pula. Hai, oke kita lanjut vlog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, nonton bro ya, tapi kita sinematik dulu. Nah, di hari ini kita belum dapat banyak bro, belum dapat banyak. Tapi di belakang masih banyak banget nih tempat-tempat yang lain nih. Sebenarnya gue itu nyari kalau ada kayak kabel-kabel, tempat-tempat buat kayak video-video gitu atau mainan-mainan buat anak bro. Waduh, kita lihat di belakang bro ya. Protector for iPhone 6 Plus. Is it still working? The thing? Yeah. Yeah. Still working? Yeah. Oh, this is for the microphone. All right. How much is it? Why is it one? No. One. This one? $4. 4? Yeah. Can I get 2? Come on. Hah? $4. Awalnya gue bener-bener nggak tahu ini mikrofon apaan. Ternyata waktu gue cek online Amazon harganya $19. Yeah. Not 3? Huh? Okay, but it worked fine, yeah? $5? No, is it, no, I mean it worked fine. Yeah. So no 3 for you, yeah? Okay. Is it used or new? Sorry. Is it new? Moibu? Yes. New. Is a new one? Okay. Okay. $5 price. Oh, you said it's $4. Yes, $4. $4. Alright then, $4. Thank you. Yeah. This is good price. Alright then, sure. Thank you so much. Gue dapat mikrofon bro, tapi nggak tahu nih, gue gambling nih mikrofon nih benar-benar jalan atau enggak. Kalau nggak jalan bro ya udahlah, gue kalah di sini bro. Cuman $4 harganya. Cuman ya udahlah, kalau gue dapat ini benar-benar bagus bro, ini win-win solution ini. Menang besar gitu. Minggu pagi kali ini nih cerah banget nih. Orang-orang pada senyum semua karena abis long weekend. Lu tahu kan long weekend Thanksgiving itu banyak banget makanan-makanan turkey tuh. Pasar loa di Amerika ini ajaibnya, lu cari apa aja ada di sini. Lu mau cari tanaman, mau cari binatang, beli mobil, mau massage, di sini semuanya ada. Nih biar percaya nih, di pasar loa ajaib ini lu bisa beli mobil. Lihat nih, mau nggak beli mobil nih, harganya 4.000 US nih bro. Di pasar loa beli mobil.
Nah ini sensasinya nih, lu harus cari di tumpukan-tumpukan itu pasti ada emas bro. Jadi ceritanya nih, gue pernah beli perkakas sepeda dan ternyata perkakas sepeda tuh harganya super duper mahal. Cuman di sini harganya miring banget. Jadi harus cari, kayak gue dapet mikrofon tadi. Marble bagus ya. How much one of this? 20. 20 one of this? Yeah. Or a pair? Huh? That's it. Oh, two of them. Two. Oh, okay, 220. Can I get 10 for this? I'm sorry, again, I give you a very good deal, $20. 20 for both of them? Yeah. Oh, Yeah, that one, the dark ones, I sell it for 20 for the 20 a piece. which one? Oh, the set. Oh, this one? It's a Yeah, set 20? Same, yeah, 20, 20, 20. Oh, okay. And okay. this one's only I sell it for $35. Oh, this is 35? 35. Yeah, that one is a 40 Oh, okay. for Yeah. exercise. Is It's good. That one, yeah. exactly. So how much then we can make a deal? Sekali lagi ilmu tawar-menawar gue lagi diuji sekarang nih. Siapa yang menang nih sekarang ya? Only this pair? Yeah. Give me $18. 18? Yeah. Wow, $3 different only. 15 is a good deal. Oh, I give Yeah, you very good. No. for my Thanksgiving. I thought make nothing. No, amigo, I give you a very good deal for that. A very good deal? Yeah, $18 for you. Wow. Yeah. This is from the auction? Yeah. Oh, okay. Huh? 16. No, I give you a very good deal, amigo. Serious. Serious? $18 is very cheap. Very cheap. People sell it, for example, this one's Yeah. 25, that one's for 40. Yeah. You know, but Sebagai orang Minang nggak ada ceritanya gua kalah tawar menawar. Cuman di Amerika ini beda, nggak ada lu itu tawar pergi terus datang lagi. Cuman kita bakal menang nih, menang. Right, okay, make it the middle then. Make it in the middle. Make it 17 in the middle. So all perfect. All perfect. Make it in the middle. okay, give me Huh? 17 bucks. That's 17 fine. bucks Yeah, in the middle. Yeah. Good, perfect ya. Tuh kan gue bilang nggak ada di dunia ini yang bisa ngelawan orang Minang kalau udah tawar menawar. But how I can carry them? What do you car? Oh, my car is over there. What is fun? Yeah. I can put it there. I can just walk around first. Yeah, you go to the other side and I pass right here and the bottle. Oh, yeah. Oh, good idea. Yeah, Yeah. good idea. All right then. Okay, let's do that. Okay. Huh? Where is it, the auction itself? Oke, mulai mencari informasi. Siapa tahu kita bisa jualan di pasar Loa ini. Kira-kira kita jualan apa nih? Rempeye atau apa nih? Paling enak nih pasar Loa. The action is every week. Every week? Every week. Sometimes here in Concord, sometimes in Brentwood, Yeah, yeah. Stockton, Yeah, yeah. Oakley. Okay. Yeah, you check it out on your phone. It's action sales and Yeah. and this area and everything is right there. The skate. Oh, Yeah. I get it. Cool. Yeah. Last time I come here for get some toys as well, so I know you. Yeah. Alright, I guess. Thank you so much. Alright. Bro, gue dapet udah banyak banget nih. Gue dapet marble, barang free, terus juga gue dapet dari mainan-mainan anak. Terus waduh, di sini jualannya macem-macem bro, dari baju, bunga, sampai segala macem. Cuma nih bukan lagi peak seasonnya sih, nggak lagi rame-ramenya banget karena di sini lagi ada Thanksgiving holiday di sini. Jadi ya seginilah. Cuma lumayan bro, rame juga. Oke, ke pasar Loa nggak lengkap kalau lu nggak pergi beli bunga. Ini buat orang rumah nih. Di video gue yang dulu gue pernah beli juga di sini itu bunga lidah mertua. Terus si bos semua pada komplain, bro, kenapa lu belinya mahal luar biasa sampai $15? Padahal di Indonesia itu harganya gratis bro, lu bisa cari di mana aja. Ya cuman kayak gini lah kalau di Amerika, mau gimana lagi, semuanya serba mahal. Hello. How much this one? $10. 10? The same? Everything? This one as well? How much for this? 5? Waduh. Tanaman lidah buaya dijual $5 atau sama kayak Rp75.000.
Pasti banyak bilang di bawah nih, waduh mahal banget. Can I get 3 for this? No? 5 only? Not even 4? Okay, 4. Huh? 4 is good? Okay, can I get 4 then? Alright, sure. Thank you. Oke bro, alhamdulillah udah selesai tadi belanja kita dan banyak gue dapet bro, dari barang free, dari tumbuh-tumbuhan, dari sampai barbel tadi gue dapet ini free. Terus gue dapet tumbuh-tumbuhannya bro, apa nih namanya nih? Aloe vera, lidah buaya. Gue dapet $4 lidah buaya tadi gue dapet kayak mainan-mainan anak kayak gini $1 dan ya udahlah bro. Barbelnya tadi gue tawar dapat $17 bro. Lu itu kayak belanja kayak one stop bro semuanya. Ada jualan mobil, ada tumbuh-tumbuhan, ada juga kalau mau beli baju, kalau yang mau beli baju dan elektronik tadi. Ini earphone yang udah gue tunggu-tunggu sejak dulu nih bro. Mudah-mudahan nih earphone-nya bagus ya. Tadi gue cuman belinya harganya $4. Oke, update. Sekarang earphone-nya ternyata bagus, luar biasa. Gua udah bisa make untuk video gitu dan kita menang sekarang. Kalau ini mantep nih bro, ini kayak kemenangan kita di hari ini. Oke, itu aja. Kalau suka sama video gua, di like, di subscribe, dan di share bro. Waduh, kalau mau video-video kayak gini lagi kasih tahu sama gua ya. Oke, thank you so much semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bye bye.